Pemirsa, banjir saning lintang ring sawetara wewidangan ring Bali galahi lintang kuningin ngicen usanan sani agang. Baya punika patut ketampenin pinih becik inggian saking pemerintah Wiadin Kramani. Memocol material sangkaning banjir mejanten sampun kuningin ngelintangin wangunan, fasilitas umum miwa kendaraan sane rusak, sangkaning keni banjir inucap. Lianan punika, infrastruktur skadi jalan, jembatan saha sistem drainase, telah rusak sangkaning keni banjir ageng punika. Sektor pariwisata sane keandalang majeng ekonomi Bali, nenten lempas saking wesanan banjir, margi nuju bandara, miwah nuju gena destinasi wisata nampenin pekobet, sani ngawinang macet tur ngandeknya nih galah penerbangan. Nampenin pekobet inucap pemerintah ingin eksekutif Wiadin legislatif patut ngicen anggaran sayan ageng dan sejeroning meretenin pelemahan. Alih fungsi lahan sane sayan ageng, keterkayang dados pemidap banjiring Bali, Andika Bali TV.